Slave valno. Em bi video kino disa di domînin dersa xwe di domînin pêşiya vî dersê me possessive article hîn kiribûn niha derheqê wî de em ê hinek vekin vebêjin ji bo ku baş were fam kirin. Belê wî çaxê heke hûn amade ne em dest pê bikin. Derfata çi bû bav bû. Gorî possessive artikelê em bikarbînin. Em ê bêjin çi? Mein Vater. Mein Vater yani bavê min. Dein Vater. Bavê te. Sein Vater. Bavê wî ji bo mêra. Ihr Vater. Bavê wê ji bo keça. Unser Vater. Bavê me. Euer Vater. Bavê we û ihr Vater bavê wan. Bi vî awayê em ê bikar bînin. Ji bo mûtayê, mûta çi ye? D ye. Die Mutter em bikartînin. Die Mutter. Meine Mutter. Meine Mutter. İş dibe çi dibe? Mein. Lê Mutter ji ber ku jin e, zayenda wî jin e valno. Meye em ê bikarbînin. Meine Mutter. Ji bo zayenda nêrtî ê tune ye. Lê ji bo zayenda mêtî ê heye valno. Meine Mutter. Yani dia min. Deine Mutter. Mizere vajî ê heye. Deine Mutter. Dia te. Seine Mutter. Dia wî. Seine Mutter. Ihre Mutter. Ihre Mutter. Dia we. Dia we. Ji bo keça. Keça kirît. Bêjî ki ihre Mutter. Dia we. Unsere Mutter. Mesela tev heman ê têne hevano. Heke zayend mebe. Unsere Mutter. Dia me. Eure Mutter. Dia we. Mesela oya leva di dawîna wî de ê tune ye. Lê liva çi biye? Hevalno evî ê hatiye rakirin û li paşê wî hatiye nivîsandin. Euer Mutter. Ihre Mutter. Dia wan. Ihre Mutter. Ji bo pirjimarî. Belê ji bo das Kind, ji bo zarok zayend tune ye. Nêrtî mêtî tune ye valno. Ji bo kava nêrtî mêtî tune ve mi das bikarbînin. Das Kind. Bê zayende valno. Ew jî wekî zayenda derê em ê bikarbînin valno. Yani mein Kind. Mein Kind. Mein Kind zarokê min. Dein Kind. Zarokê te. Dein Kind. Sein Kind. Zarokê wî. Sein Kind. Ihr Kind. Ihr Kind. Zarokê wê. Unser Kind. Unser Kind. Zarokê me. Euer Kind. Euer Kind. Zarokê we. O ihr Kind. Zarokê wan. Li vir zarok yek jimar e valno. Yani tenê hepkî ye. Belê. Em hinek li nivîsa guhdar bikin derheqê wî de. Wer ist das? Wer ist das çi ye valno? Wer kie ist das? Yani dibe ew kî ye? Ist das deine Frau? Dibe ew jina te ye? Ze deine Frau e valno. Frau ji ber ku zayenda wî çi ye? Me ye. Em ê bêjin deine Frau. Ew jina te ye? Nein. Dibe na. Das ist meine Oma. Das ist meine Oma. Yani dibe ew bapîra min e. O da berdevam kire gotiye deine Oma. Yani şaşmaya valno. Deine Oma.
Yani dve papirate. Bele. Bevi havay. Papir jî berku evano papir jî ew jî zayenda me ye. Mezekin leva me gotiye mayne. Das ist meine yani dve ew papira min e. Meine. Luku dereye meine. Zayenda wî me ye. Bele. Ist Arjin deine Schwester? Debe Arjin xuşka te ye. Eşber ku xuşk zayendavi me ye hevalno deine me nevisan diye. Ist Arjin deine Schwester? Arjin xuşka te ye? Nein. Na. Arjin ist nicht meine Schwester. Arjin xuşka min nene. Mesela meine me bkaraniye. Schwester eşber ku me ye. Arjin ist nicht çiye, neyniye. Nicht meine Schwester. Nicht meine Schwester. Arjin kuşkamın nene. Ist sie deine Freundin? Ist sie deine Freundin? Dbe ev dbe havalateye. Deine Freundin. Freund havale Freundin jibo keçate bekarani. Ja, das ist richtig. Rastet be. Richtig, rastine. Rastet be. Lava gereme Arjin benivisanda. Arjin ist meine Freundin. Yani de be Arjin vala mene. Wie heißt deine Bruder? Wie heißt deine Bruder? Yani de nave breite çiye dein Bruder. Dein Bruder. Bruder jberku zayendavi çiye mere eme bejin dein Bruder. Wie heißt dein Bruder? Dein. Nave breite çiye de heißt Robin. Nave wie Robine. Heißt Robin. Was ist von Beruf? Dve ew çi karî dike beruf kare xebate. Was ist von Beruf? Ist Student. Ew xwendekar e. Ist Student. Xwendekar zanîngehê ra birastî em Student bikartînin. Ist dein Bruder verheiratet? Dve birayê te zewcandiye. Dein Bruder. Ist dein Bruder verheiratet? Nein. Nachher. Mein Bruder ist nicht verheiratet. Dve mein Bruder meine gotiye mein Bruder ist nicht verheiratet. Bele yani dve brayemin zevcandi nene nicht neyniye. Dein Bruder ist nicht verheiratet. Oder? Yani dve brayete ne zevcandiye neyse? Doch. Doch, ja tişteki tekstek dineye vanu. Ja, dve doch. Mein Bruder ist verheiratet. Yani dve navale yani nevsaye mein Bremen zevcan diye. Mein Bruder ist verheiratet. Bele. Leva me doch bkaraniye valno. Doch heke de bersivekî de ya da pirsekî de neyînî hebe li hemberî wî neyînî erinî ku em bêjin em ê pêşî dox bikarbînin nanewsaye tê wateya wî mein Bruder ist verheiratet. Mesela gotiye nicht verheiratet doch newsaye yani tê watê newsaye mein Bruder ist nicht verheiratet. Bremen zevcan diye. Belli vajî metnekî heye, tekstekî heye valno. Nivîsek em ê li ser bisekinin. Ich heiße Sarah Mori. Navê min dibe Sarah Moriye. Ich bin 23 Jahre alt. Es 23 salime und komme aus Österreich. Udve es je Avusturya'yım. Österreich, Avusturya'ya.
Meine Heimatstadt ist Wien. Tabi mala min lewkeye Viyana'ya, Viyanci, bajarek, Avusturya'ya. Zuerst lebe und studiere ich. Tabi nha ez خوندکارم aber in München. لبلد لمني هي از خوندکارم. Ich bin nicht verheiratet, از زوجان دینیم. Meine Hobbys, لبن meine بکارانی. چون meine جبرکو پرجماره والنو. ده پرجماری دا امی بکار بینن. Meine Hobbys sind kochen. دبی تشتی کو اجی حز دکم هوبی من kochen خوارن چه کرنه موزیک machen Musik خباتال سر موزیکه und singen und stran bejiye mein Sternzeichen برجه والنو برجامن ist wieder برجامن برانه دبی بله والنو درسامه في فيديو جينها vedera قديا هيك وعجبانده شكرا ما خورا ما بعجبينن ما بشوبينن و شيروفين خو بنويسن جبوكو امدا خورتربن اشي زانبم از يعني كدا كو السر ددم از زانبم واي دگيجه مروفان او تيبكارانين اوجي مورال ددمن سلاو رجورا بمينن خير و خشيده